bass kick. Let the bass kick. Let the bass kick. Let the bass kick. Alright, naimbag man yan nga rabi iti Martes kada kayo amin nawan ti labas na ka Ikis ti Kanting Global. Welcome to our program, Ikis ti Kanting Global Express Night. I'm your host once again, ang walang kasawa-sawang pagmumukha ni Ninyo Gadingan. Ayan. Alright, so yeah, oh my god, today is July the 28th, 2020. So, kumusta? Anya dagiti madamag dita barbarangay wenno dita luglugaryo. Ayan, so medyo dagiti na iliw kanyak. Ayan, dagiti na iliw kanyak. Dagiti panagpoprograma kito'y ITC Express. Alak ta dispensaran nyo ta na busy una ito ka ikis yun nagalong ngamin dagiti kwan dagiti paspasamakan na iti panagbiag na. Ayan. Pero syempre, hangkay nga liplipatan lata nga subliana, and of course this is our platform, naisang sangayan nga platform kadagiti amin nga taga-Candon ken syempre dagiti kaprobinsyaan tayo dito Ilocos Sur. Ayan, so antay unang nga pagkasalitaan dagiti mapaspasamak nang nagruna to de pakay na igan na iti COVID-19 na dito probinsya tayo ta no siya nga biya toxic nak dagita nga damdamagan. So nga hantay unay nga pagkasalitaan dagitang. Pero iti makunaklaeng please stay at home. Tulungan tayo iti gobyerno lokal nga mangi patungpal kadagiti na dumaduma nga quarantine protocols through iti parang tungpal tayo met dagita nga protocol hantayo nga dagiti pasaway hangkadi nga natangken iti ol-olo tayo. Aya tapno betlaeng makontain tayo datoy COVID-19 dito probinsya tayo ta dita vegan keta indeklara tatay ni Gov Ryan Singson nga addan iti local transmission keta haan nga imposible baka madeklara manen iti MGCQ na modified general community quarantine dito'y probinsya tayo. So agtitinulong tayo. Okay, tapno makontain tayo, tapno malapadan tayo pa iti panagado iti COVID-19 cases dito probinsya tayo nga Ilocos Sur. Ayan, so hindi kablaawan dagiti
dagiti agboy-buya itataagon daw ay syempre kablaawan tayo dagiti moderators and administrators iti IKIS Tikhandang Global Action Center. Ayan, aratan ni Auntie Susan Azor Maniputigwam. Agboy-buya tata ni brother Romeo Galicia dita tabla ngayon madaisuna iti San Juan, La Union. Kumusta iti garaw ti bulbulong ken pulo iti angin dita San Juan, brother. Ayan, adta ni Auntie Desi, ni Auntie Virgie, kini manang Laila Paklebsuyat dita Singapore. Ayan. Kaya na ni Auntie Grace Castillo Miguel, ken ni JP Gramahe, ken Adupay. Okay? Baka damalipata, baka pasog na dagiti dadto mga kaikis tayo. Okay, so syempre kablaawan tayo pa dagiti na ayat una nga sponsors iti programa tayo nga ITC Express Night. Ayan, so let me go ahead and acknowledge our sponsors iti IKIS Tikhandang Global Express. Harad ta iti Page Vamp New York para iti website www.ikistikhandang.com. Chogma Builders Home Plus Design, Ascent Truck Parts Shop. Ayan, our newest sponsors, Ascent Truck Parts Shop, ken iti Boyong's Kimchi. Ayan, so kablaawan tayo man dagiti kabarwanan nga sponsors iti ITC Express, Ascent Truck Parts and Shop, and Boyong's Kimchi. Ayan, kasama to niti DNE Construction Supply, Waldi Construction Supply, Gadingan Construction Supply, Pro Mag 300 Minty Coffee Shop, Bojek Music Bar and Grill, Sanggip Jibalay by Chicks Tilaok, J-Tronics Electronics, Aerosquare PH, Mangan Sutra, Candon Belia, Paisano Barbershop. Ayan. So once again, dagita iti barong one of dagiti sponsors iti ITC Express. Kang runaan na dagiti kabarbarong nga duwa nga sponsors iti programa tayo iso dayta iti Ascent Truck Parts Shop ken iti datoy Boyong's Homemade Kimchi. Ayan, so agyaman nak iti ayat ken suportayo iti programa tayo. Tadamo lang iti agas datoy karabukob ko nga sumanaes ditoy programa tayo. Ang kidin? Alright. Okay, so ito yung bay kablaawan dagiti agbibuhay tatang agundaway arata ni Jofreda Balbin. Good evening po sir. Ni Wela Pascua iti Bojek Angels. Ayan, kablaawan tayo dagiti kay kiss tayo iti Bojek Music Bar and Grill. Arata ni Wela Pascua mailiw kanon nga umay ag programa. Okay, unfortunately Wela kata suspended pa lang iti guesting and studio visit tayo dito IKIS Tikhandang Global Studio. Ayan. Arata ni Alcantara Den Molina. Good evening po, watching from Hong Kong. Ayan. Kablaawan tayo dagiti taga Hong Kong. Ni Susanet Galicia Valdez. Good evening Sir Nino and to all kay Kiss. Stay safe everyone. Ayan. Ni Boyong's. Ayan, Boyong's Kimchi. Thank you sa support Sir Nino. Ayan. So, no, if you want to spice up your dishes, dagiti taraon niyo, breakfast, lunch, dinner, wano kayo tag merienda, you can go ahead and try. Okay, iraman nyo iti ni nakigtutak pa yung my good. Kasi natin nagot iPad. Ayan, so no kayo iti nga padasan dato yung Boyong's Kimchi. Ayan, nag-order kayo po iti Boyong's Kimchi dita San Jose Candon. Bidukon nyo iti fan page da Boyong's. Okay, arat tayo ti comment section and ti live stream tayo. There you go. Arat mo to ni Mio De Vera. Hello kay kids watching from Slovenia. Padakata Slovenia tat. Ni Michael Salone. Good evening sir. Michael Pisco Palakpak. Hi po, kumusta ang lahat? Stay safe po and pag-greet po si Father Jack Cabato at Kuya Paul Kidpawan Jimeno. Salamat po. Ayan. So ni Michael nga kaikis tayo dita Bantay. Kumusta kayo dita Bantay? Michael Julius Costello. I'm watching here in Baguio City. Patukaraman Jay Sonata, No Other Love. Marky Perez. Good evening po sir. Watching from Singapore. Ni Michael Salone. Shout out po sa taga-Darapil, especially sa Salon family. Thank you po and God bless. Ayan. Let the bass kick.
Okay, tuloy tayo. Nagtapay ni Melmel. Good evening sir ninyo, pa-shoutout. Pa-shoutout po from Kinarayan Narvacan. From Mons J, good evening sir. And to all kaikis. Paul Kid Pawan Jimeno. Hello ading Michael Palakpak. Ingat dyan. Ayan. Dina Lais, good evening sir. Watching from Greece. Stay safe everyone. Ni Manang Laila Suyat. Hello. Gandang gabi ading. Sorry ha, nagkakaroon ng problema, stress. Ayan. May si stress ni Manang Laila. PM lang tumano niyo the problema ang barbarang may share mo kanya. At ni Ems Lawigay. Good evening po, watching from Pampanga. And we have Ollie Rain. Okay, mabasa atin nagan na, watching from Singapore. Jose Inama, good evening sir ninyo, watching from Hong Kong. Ratapay ni Lin Gamayan Gariga. Good evening kay Kiss, watching from Singapore. Kim Gallardo, hello po, shout out po kayo. Dervin Ragindin. Kasi na sumalit yung sponsor. Ayan, damdamag apo nga watcher wano kay Kiss tayo. Diyan kami mabasa at tinagan mo apo tabaliktad mo nga. Basa ako man o tinagan mo nga pabaliktad. Ren Bal. Anya to ay? Yung mabasa apo no kasano kano ito sumaling ag sponsor. Yeah, you can go ahead and PM dak lang apo. No interesado kayo nga mga sponsor dito yung programa tayo nga Ikis Tikandang Global Express. Of course, arata ni kuan ni Jillian Pimental Imperial dito may isang akin bagi iti Boyongs Kimchi. Thank you sir kunana. Ayan. Padasin nyo, ayan. Kasi yun padasin nyo dato yung kimchi iti Boyongs na imas o renagasang. Nakita yung dati ko niya, dati poster, dati as. Ayan, model pa iti kimchi ato kay Kiss yun. At the feelings na no mga nakiti kimchi. Okay, from Sam Agriam Navarro. Pa-shoutout ako sir, yan shoutout natin. Yung mga kaibigan natin sa music, Bojack Music Bar and Grill, sina Sam at si Uwela. At syempre sino pa nga itong isa? Si Mark Pantaliano at si Paul Francis Alvianto. Malipatan kami digdin aganda. RJ Martin na imbang ngarabi sir ninyo. Kumusta dita Kandon? Pa-shoutout man Sir Ross Manzano and family dito sa San Jose Kandon. Ilocos Sur watching from Riyadh. Ginalyn Manzano. Melmel. Good evening sir ninyo, pa-shoutout po from Kinarayan Narvacan. And ayun sabi ni Sam, I miss the studio sir. Ayan, na-miss daw ni Sam ang isa sa mga Bojack Angels natin. Ayan. Okay, sana matapos na itong quarantine natin Sam, or we can, kapag normalize na, we can go ahead and resume our programs here at Ikis Tikandon. Medyo nag-upgrade tayo actually, ayan. So maraming salamat sa ating mga sponsors dahil nakikita nyo naman sa camera, di ba? Yung reflection ng dalawang ilaw dyan. Meron tayong soft boxes. Dalawang soft boxes, merong yellow at saka white. Ayan, yan po ang nagpapaganda ng ating lighting. Para naman mas bongga ang ating live streaming. Ayan, nakikita niyo sa likod. Ayan, salamat sa mga sponsors ng Ikis Tikandon Global. Ayan, from Elna Mendoza, pa shoutout ko yan ninyo. Mga co-parents Cabanela, April, Jan, Marlene, Janang, Jom, and Irene. From Glenn Passion. Ayan, good evening idol. Pa shoutout Idol Mighty Voyagers Squad 2020 watching from Santa Lucia, Ilocos Sur. Ayan, at syempre ikaw, sabi ni Sam Navarro. Ayan. Ano bang gagawin natin ngayon? Maliban sa kulitan at pagbabasa ng inyong mga greetings, mga kablao and everything. Ayan. Kung napansin nyo kayo na nag-post din ako sa page natin na meron tayong Ikis Tikandang Global Hotline Facebook room na kung saan pwedeng tumawag, pwede kayong makipag-video call sa amin, mga administrators or moderators ng Ikis Tikandang Global. You can ask your questions and get or receive instant answers kadagiti sa Salud Studio. Nadado mga mina, hangko nga masango, winuhami nga masango iti agsungbat kadagiti private messages. So you can go ahead and try that, okay? And we also have from Tinong Valdez. Good evening. Good evening po, pa-shoutout po kila Cap Ramon Abella, Cap Junior Fernandez, Kenia Cap, Joel Hafalia, Kenny Kagawat, Faustino Abaya. Dito ay kami Ayusan, Santa Lucia, Ilocos Sur.
watching. Ayan. So kablawan tayo dagiti kaikis tayo ta Santa Lucia. Arata ni ati kababanangan nga gayem tayo itaban na yuyu awan sa balon dikat mi Arman angan-angan. Kumustan apo house life after death. Ratapay ni Manang Laila ka na hindi ka naka-live sa YouTube din. Naka-live tayo sa YouTube. We are simulcasting live to our official YouTube account, Ikis Tikandang Global. Yeah, go ahead and subscribe to our YouTube account, and of course, don't forget to follow or like our official page, which we are on right now, Ikis Tikandang Global. Our official groups, we have Ikis Tikandang Global Action Center nga iti almost 40,000 active members. Nagadipada nga chismoso dita Global Action Center. Kastamot din iti supermarket or buy and sell group. We have Ikis Tikandang Global Ikis Tikandang Supermarket kunakuma. Ayan. And also our website, which is sponsored by pagefam.com, which is based in New York. Ayan, that's www.ikistikandang.com. Yun syempre, kablaawa, kung i-mention komanda to baro nga drive or service delivery facility nga i-launch tayo to dito Kandon. Kaya iti intero nga probinsya iti Ilocos, which is initiated when founded by yours truly ninyo gading gana isuday ta iti pagatang. Ayan, so dagiti agur-uray iti service iti pagatang, urayan nyo lang apo one of these days or next week, siguro sometimes next week i-launch tayo to dati ag-dry run kami tupay nga umuna testing our services. So anya ti iti most frequently asked questions may panggatbating nga service ket anya iti pagatang. So di pagatang is a service delivery facility nga naka-base dito ay Candon City, Ilocos Sur nga iti primary mode of transportation get motorcycles. So kaya nasawon no agpagatang kan dito ipagatang yu iti grocery stores kas kumati Save More, yung CSI, pharmaceuticals, yung Mercury kasta, kuno yung palengke. You can go ahead and book a rider tapno ba uno nyo isuda nga agpagatang. Syempre adda dagiti charges. Ayan, so ilawlawag kun tunay ta into no ma-finalize that to documentation wano sistema iti pagatang. In the meantime, please go ahead and like or follow pagatang Facebook. Ano ba? Facebook. Please go ahead and subscribe or follow the page of Pagatang. Go ahead and search that on Facebook. Pagatang, i-like kung i-follow yun no, makaawat kayo iti updates. Alright? Ayan. Ayan, but itutuloy nga basaan dagiti na dumaduma pa nga shout out when kablaaw din ti Facebook live stream tayo. Kuna ni DJ Ramsey iti radyo natin kablaawak man ni Mama Olala Jeparyok sa Ramach DJ ko na. Arata ni Romel gakusa nagakula pa shout out sir lalo kentoy ka anak ka PJ Pogi. Ayan. Jackie Angadiano, good evening sir, pa shout out naman taga Caburaw, Santiago. Thanks, stay safe all. Ayan. Ni Manang Laila, okay, I got it. Subscribe din po sa YouTube channel ko po. Ayan. Post mo Manang Laila, no ti YouTube channel mo tapno ma-promote tayo dato YouTube account o channel mo. Alright? Okay, kuna ni Manang Manang nga talaga. Lakas makamanang. From Gemma Gadia Carino, good evening sir. Pa-shout out man Gadia family iti Barangay Ayudante watching from Caloocan City. Ayan. So kablaawan tayo dagiti kaikis tayo dita Caloocan. Kumusta? Ayan. At syempre, nais kong pasalamatan ang gumagawa ng logo, business logo na si Mark Gaygayed. Ayan. So no agkasapulan kayo kung kailangan ninyo ng maganda, simple o eleganteng logo design, go ahead and contact Mark Gaygayed. Siya po ang gumawa ng logo ng Pagatang, and we're in the process of revising iti logo ti Ikis Tikandang Global. So barbareng magustwak to dagiti proposal ng logo. Ayan.
From Romel, Gakula pa shoutout met 10 sir dito'y barangay Pariok. Ayan, so kabalaawan tayo dagiti kaikis tayo ta Pariok first and primero. Yeah, Pariok first and primero. Pariok first and second ko na ko my goodness. Medyo nabanuga, medyo makayo badlaw yu iti kwa iti boses ko medyo groggy, medyo ang unang napintas. Ta syempre nabanbando kami na ito inumutibiyang dagito nagado nga mapaspasamak iti panagbiag na. Ayan. So, anyapay. Let the bass kick. Let the bass kick. Let the bass kick. Let the bass kick. Yan, we have a caller from our Ikistikanding Global Hotline ni Ma'am Letty Reynante. Hello ma'am, good evening. Di magsasao po. Ayan. Nakaturog sa, naiturugan na. Baka aksidente lang napindot na dati join room. Ayan, so hindi pa basaan na yung dumapay nga kwa. Dumapay nga greetings. Ay, ni Ma'am Letty Reynante. Hello ma'am, good evening. Let the bass kick. Ayan, artapay ni Honor Olive. Good evening po sir, ninyo pa shoutout po taga Vical and Ayusan, Santa Lucia, Ilocos Sur. Ayan.
Ayan, sa mga nagpapagreet po sa ating live broadcast, yung mga nagpi-PM po, go ahead and send your greetings or shout out sa ating main live broadcast dahil hindi ko po siya nababasa kapag inopen ko po siya, okay? Ayan, so nagpapabati ang ating kay Kiss, one of our members sa Kiss Tikandang Global Correspondent. Nandyan si Kaloy Kabigting Marquez, ating pag-greet po 13th birthday. Ayan, so happy birthday kay Paulina Beltran. There you go. So once again, we are simulcasting live to our official YouTube account. Go ahead and subscribe. Ikis Tikandon Global. Ayan, so sagot na kayo lang itikwa. Iti 2 songs siguro before we go off air. Pagbitay lang ang programa kasi Express night. Ayan, ito yung unay bayagan ka baka mapuyata naman. Do itilakad no bigat. So nga I will reserve ito'y enerhiyak nga tumanaw-taw dito'y programa tayo. On the track. Request me banana. Me and the girl them banana farmer. Do all of them a request me banana. Daylight come and them no want go home. Every time, 2 time them want more. Daylight come and them no want go home. Every 3 times, sometime them want 4. Daylight come and them no want go home. Me have a seen a girl she named Cassandra. She tell me say she comes straight from Colombia. So I make her recommend no my banana. Your mama say ta star mañana. So me do it, so me do it. And girl I tell me say me banana sweet. Pasok ang kanta nato niya. Dito'y awan magdalaga as kasarita dayto'y ladawan ket kada awag mo telepono isut denggem dayto'y barukom ko nagrigaten long distance ngayon itden na ti iliw ken panaas nagina ti oras nga aglabas gaput karayo adi may papas aluwen agan anus tabiyag ko idayaw mo dayta telepono ramtayan ta tisegake ang sugno tasiksikala inay ayat ko
Dukan dito'y arpad Asla si deglata Lata kanya Taday tatimek mo Numangegak umanayen Dungo aliw-liwan Tugot ko sa patang Inikutan awan timulit na Ti puso gayang maunila Damet iliw na kensega Katen long distance ngayon Iden na ti iliw ken panaas Nagina ti oras nga aglabas Gaput karayo adi may papas Alawen agan anus tabiag ko Idayal mo Dayta telepono Rantayan ta segaken sugno Tasiksikalan Inay ayat ko That's all I want, love. Love me with all of your heart, or not at all. Just promise me this, that you'll give me all your kisses every winter, every summer, every fall. When we are far apart, or when you're near me, love me with all of your heart as I love you. Don't give me your
you give me all your kisses every winter, every summer, every fall. When we are far apart, or when you're near me, love you with all of your heart, or let at all. Just promise me this, that you'll give me all your kisses every winter, every summer, every fall. Beat every beat of your heart. Ay, apo. Medyo tipid lang ti boses ko baka marin daw di karuba na kani. Nawaya pa na ang natiruangan. Oh my God. Okay, anya ti. Sumaron mo kantaan tayo. Basta tayo yung pinagdado mga greetings dito yan niya. Mabit lang. Medyo groggy nga talaga ti boses. So tinumuti biyang. Ayan. Basahin natin yung mga comments. Let's go ahead and read the comment section. Ayan. Ayan, ang sabi ni DJ Ramsey. Ayan, ang kaibigan natin sa radyo natin. With you, go, go, DJ, dayta ka LDR, uray no asideg da dita, ane ko nana. Uray asideg da, ngam ni, angom LDR latang aro. So ni Alejandro Hadormeo, sir, na imbag rabi kumanta ka man na datay makapabang arterik na tay maikadbanog ko nana from Athens, Greece. Ayan. Maria Fea Costa, sir, mabalin ka di kantaman jay Lord Heal Our Land. Thank you. Ayan. Yang balin yung kantaan data Lord Heal Our Land. Ni ko data kanta ni Jamie Rivera from Jeva Ramelfa. Ayan. Good evening, sir. Kablaawak man ni darling ko dita Santa Maria Butir nga madama kaan na itang arabii. Thank you, sir, watching from KSA. Ayan. So, kabalawan tayo ni Dagiti taga Santa Maria, Ilocos Sur, galing ko mansion kung kunan. Mga napintas ni boses ko, tangarabi. Apay nga ta. Like DJ Ramsey ta sabayan na mga kanta dito studio kot ni Tsakaya na. Blue Spanish eyes, teardrops are falling from your Spanish eyes. O, diba? Lakas baka 70s. Please don't cry. This is just a joke and not goodbye. Soon I'll return, bringing you all the love your heart can hold. Please say, Sissy, say you and your Spanish eyes will wait for me. O, diba? Lakas maka 70s. Blue Spanish eyes, pretty as eyes in all of Mexico.
true Spanish eyes. Please smile for me once more before I go. Soon I will return, bringing you all the love your heart can hold. Please say, sister, say you and your Spanish eyes will wait for me. La 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 la. Yeah. Yung mga pinanganak noong 1970s, this song is for you guys. Ito matawa si DJ Ramsey. Sabi niya tama match kas lamang mangeg ko. So mangeg ko ni Tom Jones ko na. Ayan, so data iti Spanish Eyes. Ayan, next song tayo. When times get rough and your dreams just fall apart, and sometimes you feel that you can't go on, be strong, hold on, for my love will keep you warm through the coldest night, through the rain, through the storm. When friends turn their backs on you and you're so helpless you don't know what to do, I'll be on your side to comfort you. My love will see you through. When tears are in your eyes and you feel like you wanna cry, just reach out and I'll be around to understand. When you stumble and fall and you need a shoulder to lean on, all you have to do is call, and I'll be there with a helping hand. When the road seems so long and endless, and all you see is nothing but darkness, don't give up, just walk on, have faith in your heart, for my love will see you through. My love will see you through. When you reach for your star, when you cross the deepest sea, when you climb the highest hill, my love will always be with you, and everything you do,
And every step you make, and every road you take, don't be afraid to follow your dreams. For my love will see you through. Ayan, makapaawan ti Angus. Be my lady, come to me and take my hand and be my lady. Truly I must let you know that I'm in love with you. All I want is you, how I need you. So please be my lady. Baby, you could lose the pain if you just tell me. Say the words you long to whisper that I want to hear. Something's on your mind. Is it hidden in your smile? Be my lady. Just forget the past. It's time to mend your broken heart. No walls divide us now. So dry the tears in your eyes. Nothing can stop us now. I'll give you all I have. Be my lady. You're the one that I adore. So please believe me. I could never find the courage to resist your charm. Nothing's more divine than each moment you are mine. Be my lady. Just forget the past. It's time to mend your broken heart. No walls divide us now. So dry the tears in your eyes. Nothing can stop us now. I'll give you all I have. Be my lady. Let the sun shine through your heart and make a brand new start. Stay with me each night and day through the rest of my life. Just like a work of art, my love will last until forever. Haya po, ayan, maparigatan na dagat yung akan kanta. Ito pang rabi nga kang kanta, ayan. My Way daw, yung nire-request ni Kuya Alejandro Hadormeo dyan sa Greece. Thanks for watching. A like would be appreciated. Subscribe. Cover speech. Ayan, last song na tayo mga kay-kiss before we go on the bed. Ngayon at kailanman
iibigin ka ngayon at kailanman. Hindi ka na mag-isa ngayon at kailanman. Sa hirap o ginhawa pa, asahang may sentokado, diba? Wait lang. Change music tayo. Stress. Wait lang. Sorry naman. Sorry na. Sorry sa mga fans natin dyan. The strength, the will to keep on. No one else can make me feel this way, and only you can bring out all the best I can do. I believe you turn the tide, make me feel real good inside. You push me up when I'm about to give up. You're on my side when no one seems to listen. And if you go, you know the tears can't help but show. You break this heart and tear it apart. Suddenly the madness starts. It's your smile, your face, your lips that I miss. Sweet little eyes stare at me and make me stay. I'm with you through all the way, 'cause it's you who fills the emptiness in me. It's everything you see when I know I've got you with me. Ayan, so dyan nga po nagtatapos ng ating programa, di ba, Kinat? May sumilit. Ayan, so I would like to thank you again, lahat ng mga viewers, sponsors, and followers ng Ikistikanting Global. Ayan, so once again, this is your host, ang walang kasawa-sawang pagmumukha ni Ninyo Gadingan. Once again, Ninyo Gadingan. Ikaw natin ng echo. Ninyo Gadingan. Yung mga ganong effect. Ayan. Medyo wala akong energy mag-program ngayong gabi, kaya please pardon me kung hindi nagiging masaya yung program natin. Pero maraming salamat pa rin sa mga nanonood, mga nakaantabay sa ating programa. Ayan, nandyan pa rin si DJ Ramsey. Ayan, the ever-supportive DJ na kaibigan natin sa kabilang istasyon ang radyo natin. Ayan. And so once again, I would like to thank lahat ng mga sponsors. Ayan, yung mga nabanggit kanina. Magkiyakak pa eh. Okay. Ayan, so kita-kits tomorrow. Hopefully, I can go live tomorrow again. So don't forget to like and subscribe to our official social media accounts, Ikistikanting Global, which we are on right now, our official YouTube account. We have Ikistikanting Global as well. Our groups, Ikistikanting Global Action Center, Ikistikanting Global Supermarket for our buy and sell groups. Ayan. At syempre, ang ating website at www.ikistikanting.com. Promote ko na rin ang sister company ng Ikistikanting Global, which is Pagatang Services. Ayan. So, once again, thank you very much kada kayo amin naman tilabas na naimbag nga rabi iti Martes. See you again tomorrow. If I woke up without you, I don't know